solo online Sunday service lirab yene hoso lirab koso nun melengam alwe hatol humredene hosim lirab do ngo pratna matajene melenge muji mengliatwe haleluya haleluya dari bab Yesu nam solo also payalincho padan nak anya nyal saka kalit li namam es bomel humdenala oge dari bab Yesu aba solo ngule soge geda soge dokatam kene kenya ko gab ngule aba nam humni panjma atir kumlo ogab dari bab Yesu ngul online solo service am lirab jene so lirab ko so abna invite no hagdal ngul mulengam yegliatwe oge solo also tugu pui godbo dopa ho do tugu pui godbo awlo no nyite gate hagdal gogliat ka dari bab Yesu nga no hoge ngulam gonudan nam muji bo nyitar pohon ke no gonudan homeg laglo golital no golin madab jitwa kal humdala oge Yesu Kristo isora oge bemin ben bo kam dopa ham kam Yesu abano anyam pa ele chemchito oge solo soge mu ekege participant men bo mulingam nam ngo gele gaine oge sim ye nyinga tapa ka padan tan kan bo mulu laglo no nyite gate hilama do ele chemchigno kal o solo so service am jira bolo ka jinyan ngum sakaliat bakal hum nam sab Yesu Kristo nam hum le gainum amen. Songule mulgisenam donam melengam topum pium taiku rodu kuyo jugeda songule mulgisenam donam melengam topum pium taiku mulgisenam donam melengam topum pium taiku songule mulgisenam donam melengam topum pium taiku
du kuyo ju yu du kuyo ju geda song le mulig senam donam melengam opum piam taiku du kuyo ju yu du kuyo ju geda song le mulig senam donam melengam opum piam taiku senam donam melengam opum piam taiku senam donam melengam opum piam taiku Sunyot solo de pubu abu talampaya lincho so ge pandemic nyod so ngule lockdown magam gobe yer ko malo ngule hala garjangam do nyula tugung puyam laking gup tebam kumaje kam seke ge nyodam jila kai platform malang taping ya dube gyomu bimu do nyod jibutla abu ni paya lincho Nazaret ke Jisu ni pubu abom dara buya jalwam. Ho lagaba gamin dina so NBCC ke leader malang am paya lincho so sam anya alebe mikima jilang ngolam so tugung puisam malang am taping mo to be gyola mo to jijibam paya lincho hazang rayang so ga page dinala happy la solo ngula so ga coronavirus so nyod so ngule si aguri richangam long kidadam ngule kagedo so pingko so ngule kanenge Jisu ge pubu abu ge bon kan inangam ngule kabang ngarang bakam so nyod so kam ngule kapa god lukur ni ngule mungsung sagreala Jisu do kuma pubu abu te do kuma mungdu ba nyode hado habma ngule aleja ngule kap nyelokam mi ke sira ba aleja ngulam saka kado anyanya ge gu nyelokam ngule solo ngule kakato ngule ge Arunachal nyoku so ngule gangda so ge Corona za bimar sam na za tubka na za ngul malang partna pasting mala dogam gobe hu menangam telai kula ngul ge Arunachal nyoku sikam simu jimapa si tulu geri nenge hu talam 100% ngule paya lincho pak dorispa he tulu ge Jisu ge pubu abu geri nenge ngul ni ke gune ngule ate partna nga mustukrigla mengjeng mabe Corona nge pabar doma ke si nye menya ko ke hala ngule agja gyo kardo ham ngule gyo ma bejo ngule ngo eje pastor go britola ngo gyo gune si Jisu ge kami chungri himi chungri do atra jinangala ring nang go ngala ka jo aram ngola mara basaka ki tere anya ki tere happy bolo solungo togung puisam gyote gere nang si Bible si Hebrews putaga Hagdang om hagzere samli ke akia Hebrews chapter 3 verse 19 sango English be poritun pe so we see that they were not able to enter because of their unbelief so ga pori ko so Jisu ga trangol malangam do ba to pe o kasi ngulam bingame mongum nenge mengjeng manenge awla pangati tola hasengam ngulam si alologolo muter terila hala sologa nga ga tim na ay gyoginge ngul mengjeng manang si alologolo awlapang hati tolongole ngulam hachi mo mabe mete tagdala ai okasoga alosam ogo the Hebrew putasan higbusim nyolokam otere ngule kam nyolokam Saint Paul Apostle Paul pa okasi ngule kam nyolokam soga men soga kitab soga alo ke main aso ke go the team bingame Christ and his role is mediator between God and humanity. The epistle presents Jesus with the title Pioneer or the Forerunner, Son of God, Priest and High Priest. Salang mulesi alo so kitab so ke tema ngole kapag gado. Hao ngoso arang bolo yoyo hama ka hete pinpe nyode anyopa. Hogum ngoso topi so luku dera ba hakar gari kune. Mangjeng mananga alo logo ngulam sargo tolo awla pang tolo hase ngan ngulam meterdi kuba ngul mangjeng manang si kula ala jaka ai. Oke hepila mangjeng mananga gunakan. Mangjeng mananga gunakan hari ini mangjeng mananga mental what is unbelief.
The topic says that unbelief shall shut out us out of paradise or heaven. Then question comes, what is unbelief? Mentally not acceptance of a claim is true. Te do pneke, Jisu do pneke, every pneke henangam, ngul tejeng manang hampa ngule unbelief. Hagadu nanga. Ngul malanga slow garjari do nanga main motonga, ngulge, why we became Christian today? What is our main object? To ye, he ngule kagadu, so ngule kari ni, John chapter, John hakda, John ge, puta hakda om hakjare, chamli ke, akesi ngule kagadu. Si bingam English beri tu nape, si bingam ala jagyopa. Believes in Jesus will have eternal life. Ho lage ba John chapter 14 verse 3 si bingam, and I will go and prepare a place for you. I will come again and receive to you myself, that where I am, there you may be also. This is the faith, this is the target we have. हमारा क्रिश्चियन का मकसद जो यही है. सिंगुल के क्रिश्चियन के मेन मोटो है मुल गरजारे के दोनों आलो लोगों मुल के ये जलो है सर्गो तलो दो दुबे इटरनली मुल के ये जलो सीमा दो. हमारा आत्मिक जीवन जो हमारा आत्मा जो है नहीं मरने के लिए हमें हमेशा के अच्छा जीवन में जीने के लिए आज हमारा क्रिश्चियन मकसद हुई है. लेकिन उसको जानते हुए सुनते हुए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उसको अंधविश्वास में रख देता है. अंधविश्वास हो जाता है. mulai lu kurni tes tula kas tula mangzang mabri duku adra perkuma ape ame duku hele mulai solo nyodam kapag gado hogo mulai so katujo si mulai what demonstrated the unbelief mangzang manang mulai waing ching terene mangzang manang mulai kar nyelokam marmaring and complaint itself is unbelief against our leader, our church leader. Ngulge church leader bingnanga tema nanga he ngulge mangzang mananga complain baji choya nanga alo bing to nanga long kidat he ngulge mangzang mananga mangzang manang that complain or marmar will block us to inherit the kingdom of God. Amule Old Testament songule katus Moses lawgiver deliverer. Moses ni puwa ba Egypt nyoko bologa talo ba kenen nyoko ba bomu duk ba googling kunanga ma ho pinko hongule ka nyelo kam. Exodus chapter 16 verse 2 bisi bingame. Then the whole congregation of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness of sin for water and food. Mule Israel ni dese tengse ulung kidade ale ma ke chichipang ma ke la algo Moses la Aaron bunyam ninte kunanga lung tade bunya amada mangjang kuma bingrap kunanga nun tlo ngchi nyugera mul tlo ha chijiki kuram siteriku mulso siteriku Egypt nyoko alo dolo ka ale yapi alo dodu ale yapi ale tlo ngule ha chinyu kuram ha chirikam mangjang kuma de unbelief to inherit the Canaan land, promised land. Ho lagaba ngule aso tomo raja gyota kuma Miriam church leader su mika ka leader go britula hara algo complain Moses ni ko site ni menga na la kala complain baje algo rinanga okay mika hara be alo leadership alo je kami yang ala position ala hado be algo complain bajiam gyol be linanga ho urijong mika kar sampai ko nang leprosi जो मरियम ने मूसेस के अगेंस्ट किया उसको विश्वास नहीं उसी के नतीजा जो है वो लेप्रोसी बीमार मिल गया कार्स मिल गया प्रभु से हो गो से साम्स नंबर 106 के 32 बिसी बिंगम मूसेस मी के माल मलंग पब्लिक के मलंग बिलीवर्स के कंप्लेंट बाजी चोयारी कुनी मी के मंगजंगम I am alokam aloko nang isor bing nang te kumaba alai kola elangam agame gyote tola isling motu nang lenygu jangam goba o isora ala kola mika kenan nyoko alo hachi mok manangam mule solosi kapagad ho gum so ga tofik lege so ngohal so agam gamin samsulung ngohale pabangalang gyodo ba mangdanal ho gum so si aloke so ge Israel ni atangam Hebrew kunyi mangzang mari kunyi bulam kenen nyoko angchi mokma. Number chapter 2 20 verse 12 bingam God caused the Israelite not to enter the Canaan land.
kenen land alo mi alo Israel ni atangam hach mo madu jikunangala ho laga ba ngole so laga so duita points go nga ge pabangarang job manggadanang si ngole kad nyilo kam ho ga ni atanga mole atu ga ledarang mangjang kumapa atu ga ledar against Moses ge Aaron ge against every kubni ho laga ba leader aramo kamangjang mis kumai bni ngole mangjang manang unbelief am ngole kapado ho kokung so ngole katujo si alo ke ogo davre ke Moses ge generation Moses la Aaron bunyi ridu ni mangjang kuma alo kenen nyoko hachi kuma amap kokung so mangder nyalai kula boleh masih ale ki kuma ngule kenen nyoko angchi kuma nang si ale kuma halai kol boleh repent lai kula sing ngule kan Joshua chapter 1 verses 16 18 so ngule kan nyilo kam what Joshua command we will go and we will do whatever it may be halai kula boleh si alo ge Joshua ge bingnangam malete du kuba kale bingnangam te ogo ritu ongtu pa yes we will do it boleh mangjang jang tang la kula atu ga leader sam boleh mangjang jang tang lai kol Bible bingnangam mangjang jang tang lai kula boleh every rab lai kula oh boleh number al chapter 14 verse 30 bis ungle kad nyelo kam boleh kenen nyoko alo angchi nyaku ne uke hal ngule si kapa ga ke to ho laga ba ngule so solo ga context ngule kakata jo si ka jo ngule ka to ba Moses ge life Israel ni atanga atu ga leader bingnangam tema Bible bingnangam mangjang kuma Israel bingnangam mangjang kuma be boleh malanga hachi nyukuma alo lang alo malanga shirim nyikune hama ni tunggune Joshua la kalibuni leadership hu ni atanga mangkernya lai kula malga aleri mananga kala ikula boleh bingam si ale kumani ngule ga leader bingnangam tejang to kujo oka ngule jisu isur bingnangam jisu sejego so isur bingnangam tejang la kujala baleri lai kula boleh hachi nyikuna la ogum solongul contextualize ngule kap nyelo kam ngulga aloga ni Moses la Aaron bon generation bul bingame ngul Egypt alo dolo ale denni Egypt alo dolo ale denni abe bul giona ngala ogum solongule ngul garjani soluga generation so Moses la Aaron bon ni atang generation ni atang heb ngule gyodong bingdong mabjo ngule alo kam kerjari seng sepedre la mangram kacula leader bing nangam lukurinyi ngule tenang mabe lukurinyi mana teram kacam la tepe kana rima bejka every binyelo kam kajo ge Aaron la Moses bunyi atang si mula kasarko hanyoram hogum sepedre so corona nyod ada so sepedre mabe nyero ya be jurbe rigdala ale jari toka bul every binyelo sepedre binyelo ka binang tema be alo sangse gang sebang long kya mangdung tang nyero kam mule kam naro ya aterela ओके काजो सोगे कालेब ला जोशुआ बुनगे बिंगनंगम कालेब ला जोशुआ जो बोला है उनके लीडर जनरेशन के समय में जो विश्वासी लोग इजराइलाइट लोग कहते थे कि जो कालेब और ये जोशुआ बोलेगा जहां जाओ बोलने से भी जो करो बोलने से भी हम लोग करेगा परमेश्वर ने उन सभी को आदेश दिया है उसी के हिसाब से हम लोग चलेगा बोलने वाला सभी कैनान लैंड में पहुंचा है ठीक ही ऐसे आज हमें क्रिश्चियन के नाते हमारा लीडर जो बोलता है बाइबल से निकल के जो बाइबल का जो वर्ड है उसको हमें विश्वास करके हमें जो लीडर कहता है जो बोलता है उसी हिसाब से हमें चलने से पाका स्वर्ग जाने के लिए हमें कोई भी रुकाने नहीं सकेगा बोल के यह हम लोग सीखते हैं ओ मुले हल मुले सलूसो मुहले ग्योग्रिनला मुले लीडर भी नंगम तेमारे माबज का leader bingnangam ale betel ngot nule tema do amaso ngule ale jate dong do lukurnya suga corona ge nyo de church angmari kunya ape amela ko lukurnya aro bu se mari kam tu manglango si so bible san gyogrina la o ge male kajong gyo to ba so Israel ni atang Moses somoy ugu ngchi malam block mo boga agam jo nge complain baje lung kidat nge habri nge ago doni ba habri gam gu bole ngchi mala ngule habri ma bejka complain baje lung kidadam aso nanga ale manung mula gyoma bang maha so mengling ma juga ale ya beritu juga halak ai o laga bang mula kajuga Joshua la kale bun ge leadership puri nang rigela malanga kenan ang chinang heb kalam mula rinya tu juga halak ai o gom sing mula
solo so kananga ngulga NBCC ngula aleja gyoge bingedu ka ngulga NBCC te mo church ye je malanga aleja gyoge du कोरोना न्यूज का वर्शिप हम अले मतों का अपना अपना घर में वर्शिप कीजिए अच्छी तरह से भगवान को याद करके ऑफरिंग दीजिए और हमें हमेशा प्रार्थना करते रहिए बाइबल पढ़ते रहिए बोल के हमें हर कलीसिया से और हर लीडर से सुनने मिले उसी को हमें कालिब और मोसेस का लाइफ ये कालिब और ये जसुआ का लाइफ जैसे उसके जनरेशन जैसे हमें पालन करने से हम लोग भी सर्ग जाएगा उसको हम नहीं करने से सुस्ती करके बैठे रहने से हमें सर्ग मिलने वाला नहीं है तो इसीलिए अभी समय है हमें विश्वास करना है मुले मंगजंगला अन्याबरिला संगबाम रिबाम तुझका बिगनंग हम ते तुझ मुले सिकानंग मुलनी के गुन लेते या गुन अतो नामलो वर्शिप मतो नंग अन्या जा मुलनी तेज दो एवरी कीतो सेपेदरे माबे अकिंग अनिगु सेपेदरे हम अन्या बिंग दलरी केतो ऑफरिंग जितो नंग हराजी दुंग जिदो हम लेबो नुले जिन्या तो का उंगुल NBCC क्लीन इलेक्शन हम मोमेंट मगनंग मुल के चरा तेलाला अले जारी बाजिदो हेब कलम मुले रिकी इंकी तुझका हेब न्यलो कम जसुआला काली बुइन लीडरशिप अलो नी अतंग रिलायला सरगो नंग हेब केनन्यो को अंगचनंग हेब कलम मुले कम सरगो तलो हाच तरनला हो बिंगला का हाच तरनला हो बिंगनंगम अलो ग बिंगनंगम मुले तेमा ब्रिक बुइलो कम तलो मुले हाच कुरामला hele ke selo singul ke topik ngulan Istanbul medi wa ngula mainly Istanbul medi matum di wa ledaram ding nang tema be alola sup drink kerla longji gyo kerbing kerla oh tari taw ker long kidad hake mule gyo ibunyi he ja ka balam kenen nyoko angchi mama ngulam kam selo angchi maloka he matum tarnala ham mule hinggap ling tola mula leader hugula bing paham mula anya ale tela ribam tuzka oke sulu mula kab nyolokam Miriam lai besong mula aku ne kab nyolokam Miriam ik leader arom gurish tola mi ya Moses ni challenge mala ngonam aing maburi hel mane heneng buneng lung ke do public mala nga binga believers ka binga ngoya ke hela gyoneng do heb kalam sulu mula lukurnya nyode heb lukurnya hate tadola church leader lung kidade dos ni kam mule lukurni child dedication home dedication am oka lung kidad alo ritual alo church ke risen senam lukurni mane mul believers lukurni ada akula ekula mule lukurni rite tadu benyode kagdala hakere ngam mule rima bajka Moses asoke Miriam ike brigam go leprosi bimaram kapani kunala mike alo kenen yoko ka hach kumala hogo mule ka mul ledaram ka respect mato oke ale karni ku kam nikunya ni ku kam ledar alam atu ise kala rimuji to he outlo jilu jinang apa hebri binyelo kam mul ga ledar kam Moses renangaing be mule public ke believer se over pressure magam elangan agam jotu kali nigu jangnang he mule ledar kam riram oke mul raja kam alo ngchi nyumanang he bukam mule kam riram malangan leking go anya ale rilail mul malangan sargo tolo awla pangati tolo haj tarenala o go solo so ge mul corona nyodso so nyodso ngotung puiso hale gyog denasi kenen nyoko alo ngchi mokma bu bulam mangjang manang he kula ho mangjang manang agung he nyilokam alo la maring la complain baji choya Moses bul Aaron bul binanga tema nang he kula he kalam solo ge nyodso so ge church angma de nyodso nule leader bigna ngam teg dala anya ba o ke leader je kam alo yer kumnyam anya ba kala mula mangjang misla anya ribam go de malanga sargo hato joka hala nga ge solo ge jisu ge tugung puyasi tepegri nala tej mo malanga pagaya lincho nulungul malang la gala jisu ge atar dobani ka paya lincho amen praise the Lord Nyo de el do do ngusige hal do do No ching ma em nyok si gal do do Nyo de el do do ngusige hal do do No ching ma em nyok si gal do do Sigamu bostuju Pemboga boniju Leda songul hepenirla Sonam sinyo masohago
geda songul hempanyirla nyirnam si nyuma nyirhago nyode dodo suchunya dosong nya sunam si algo ni tai geda getso hem sonam si algo ni tai so de la lebu pos nam hai nirde nirdela ipya bala nam hai heb kalam nitai nongo ge yajyale allogo heb kalam nitai nongo ge yajyale allogo nyode dodo nangagaga adinanya namsi punbom puli nam goni nangagachanla bella namsi punbom puta nam goni kodo kadirla park jepal ingam ngam gayoju derdu busu deblerla chola bingchi bingne yoju nangage anya sam punbo ga baju nangage chingla bela sam yinbo ga bemin bentu ju nyode dodo nyode dodo ngulsige haldodo no ngochenma em nyoksi galdodo nyode dodo ngulsige haldodo no ngochenma em nyoksi galdodo sigam bostuju boga bonni ju geda songul hempanyirla sonam si nyoma sohago geda songul hempanyirla nyirnam si nyuma nyirhago nyode dodo ngula sol so ngula Sunday worship service sam ngula donya doko hana ngula pratna mat ngula mulinga ni chile pratna matus ngulam sol goda yil dogba at aba namul paya lincho padan Jesu Kristo na yu nama anyanam abinama no doba nama ngul hem papa paya cho nam padane ngula Sunday worship service sam kadora bhagdoja no sakaga paya cho tu pui gon bog awlo doba pa holu participate maklono doba paya cho nam padne ngulam tu pui tan bog awlo ka doba pa mujidan o tu pui tanam ngulga benefitin pe ngulga Jesu nirbag sul doina pe na mudin ngulu so humnam samna ala galeginam ngula dora bhagdoja no sakaga paya lincho par humnam sakabo Jesu ne min koleginam amen.